Kami diri nagpungko-pungko sa lubi under the tree. Anaros, may naman nagi pagkasandig diha. Yaya Punsing. Serious po kayo ni isa. So nami karon sa Boulevard, California City, corner Switzerland. Char! Dagat. Nangay nangaligo sa dagat. Nindot kayang kalangitan. Nanglantaw mi og circuit. Ang maka-additional na Mr. Dahunog. Madlo ko diri. Wow. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Second, third, fourth. tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Kani may first. Last na lang. Munino. 14. Muna ni Koy. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Burnok po, nagnok! Burnok, 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 Kanalo, kanalo!
Lantaw mga mo, pang nervyos. Di lang mo maglantaw-lantaw og circuit kung mga nervyoson mo. Ya, Ponsing, relax. Ano pa siya nga, number 1. Yeah. Number 1, si kabalo, you check and say first. Ya, kita ani, gipang nervyos ta, na Ros. Napay lahing sa atong ulo. Last 3 laps. Ulahin, nakasunod ito. First. Hala, nausan na siya. Meron ng first. Last two. Hala! Hala! Absent, oh. Pagkapatrang ko na mo. Kapuyan mo na siya. Nagapatrang ko na. Last two. Kami ka dito. First, second, third man eh. Go! Loy, saya. Wala na. Kung ano na lang. Patrang ko raman daw ng iso. Diba, sir? Yes! Go! Go! Hala! Go! Hala, na-absent yun siya. Absent siya? Absent lagi na siya. Ang red! Ang red! Absent, no? Ang red! Fight for third. Go! Hala, Wala, John. nabilin. Ano, nagpatrang ko. Na second na lang mag 747. Pero ato ang matutuan. Pulok. Katong second? Okay, ato sa buong pasalamat. Diritong kuan nakared. Taga diritong naka-red. Yan daw. Diyan nakadaog. Asa? Muna? Okay, ato pasalamatan. Nalayo, akin kung nilang tawan. Murag na ko. Nagulat sa final. Eat. Because we are hungry watching circuit. Kaimig sauce. May big your own. Ah, okay. Oo. Sabi na, daghan na ni. Ayan ang biyan. Yayo na yaon. Kuya na. Naka-YouTube channel lang. Di mo yun ang vlogger mo kanyang mga nawong bisnak. Kamar ba yung mga pagkakas? Murag lusa kan. Malimot bitaw ka din makapakog ka. Ah. Wala pagpalituay tag-iya. Ilay niyo siomay. Wala pa lagi sila.
Wala pang tagiya. Tuyo mo ang shake. Sige, tuyo-tuyo niya. Unigumuran ako. Kailan? Irisi. Irisi. Tagam to raho ni sibat na. Nang shake me. Badway siya gaduyan-duyan, galahi-lahi siya giyaa. Ang ending wala siya ganay siya ang nirisi. Amo avocado lami kayo. Avocado lami an. Mami kayo. Moya lami ya. Kung honggi siya na ako. Lain din durian. Samot nagkatong kuan niya aslom. Uy, ayaw kayo mo pala. Ayaw kayo mo order pataog kuan. Yan! Uy, nanay tagiya. Oh, hala, nana, oh! Bali mo. Nanay, kuan. Wala manggoy kuan diri tawo. Manghita. Ulit og uy. Ipangtukan lagi mo. Pabanon kay ko sa imong toothpick dong. Tayawa dong oh. Ha? No, nasubanon ning vlogger dong. Tanawa dong oh. Na? Wala ka siya dong ining mo. Attach. Right kayo imong kuan dong. Then magana-anak pa ko tay sa two. Another. Ala, tulo na yun siya. Naka-attic siya. Nagkatawa na lang dyan. Mura ni vlogger nga ano. Ito video. Sa kaya ito na buta. Mupay paglugsong na mo diri syudad. Taga-book ID mo guni sila dong. Mama, what is Friday? Asa man tong sauce ni mo nga pinakahalang jud dong. Kani? Uy, ningon ko dito na tamangan pero nataon ay dire. Halang ya? Man. Gamay-gamay alam. Ulit na mo. Malit mig siomay. Og fishball. Humana mo kaon. Og chicken joy. Pero, wala pa sila nabusog. Lagi dir. Alit sa pupog mangga. Butang sa kuno ng pagkaon dire. Ginukumadakpan yun to.